goodness, man. Ndi mwiza. Nanjye ubwanjye nireba nkikunda. Ese umugabo ndeba aba yumva ameze ate muri ibi? Aha. Oh, so beautiful. Ndumva nanjye kwisiga akamekapu. Nzi ubundi posting. Ndi nifotore agafoto. Ndi nyine ita posting. Video kuza gushyiraho kugira ngo nyine n'umuntu ndeye atabonye ko ndi n'umudamu. Hey baby. Hi. How are you? Good. You good? Yeah. How are you doing? Makeup. Can I see? Yeah. One sauce? No, kwenye nara hano naringi. Yeah. Okay. So, hari iki sana mu rugo? Ntacyo nese ko ngiye. Ntacyo ngihari. Ugiye he? Hano naringiye kureba. Usura ko ndikusa neza. So nice. Okay. By the way, I have something for you. Sure. Yes. Hey, I love gifts. You know your man's good. Here you go. It's so nice. Oh, I love you. I love it too. How do they look like? Oh, thank you, baby. How do you Yeah. Come on. Smile. Wow. I loved it. You look me like that. Use ahantu wagura inkweto urahuza ahandi hantu ugura inkweto. Inkweto zibaye iki babe? Ese ni ibyo uzanye? A gift for you. Gift? Yes. Inkweto z'abayaya? Come on. Babe, izi nkweto ntacyo zitwaye. Are you serious? Ntacyo zitwaye, come on. Nta kintu zitwaye, izi ni inkweto. So nice. Izi ni inkweto ngiye masi nakambara. Jesus. Jewe. Uzi inkweto zirengeje mu 10? Sheri uzi masarabe. Sumushara. Sibyo? Big. Use ni ibiki? I did try my best. I did. Sika mwakura umuntu muri moto. Babe, come on. Babe, please. Ngiye naguze moto nazambara. Ako uba wandebye ujya umvana ku kirenge ukanzamura. Look at my face. Look at me. Waragize ukanzanira ibintu nk'ibi biri cheap mbere kandi kwageni. Bisi ni ibiki? Babe. Ako naguze umugore washatse. I know you are beautiful. Nabyuzi kuko bizi nagwazana bino bintu. You are sexy. I know. Ariko niyo I try my best. Ngiye ndi sexy nyine ntabwo nshobora kwambara ibi ngibi. By'abayaya. Come on, babe. Uzifata uzereza uramukoze. Okay, I'm sorry. Niwe zibereye ko ngiye. Sorry yanjye niba izamura. Sibyo? I'll buy whatever you want. Okay. Ubwo so uteganya kwizazamura. Of course. This coming year was on promotion. I'm trying my best. I'm hustling hard. No. Yeah. Wowe? Ndikugerageza babe. Wowe ugerageza ngo bizakuzamura. Ndikugerageza. Kandi cyizere ndagifite. Udashobora no kugurira umugore wawe ikintu kizima. Udashobora no kugenda ngo uvuge ngo umugore wanjye ko yakuna ari mwiza, ko yakuna mfite umugore uri sexy. Nyine bigutera ishema ryo kumva ko ukwiriye kunzanira ibintu byiza biri expensive atari ibintu byo kugenda kunzanira ibintu by'ibihumbi 10. Ahubwo ni kimana. Yes. Kuko expensive you say. Nanjye ndi expect. Umushahara uzimpembwa. Okay.
I see. Ntacyo. Katuziho umukozi, sibyo? Yes, ahubwo wari watinze. Okay. Kuko rwose nawe ahubwo menya ari wowe wanazizaniye. Reba ariko ureba umwanya mba nafashe ngisiga makeup. Reba umwanya uziko ari umuntu wabikoreye nk'imifuka nk'itanu Nyabugogo. Ako iyo mifuka itanu ngiye mbabaze kwisiga mu makeup. Rero It's okay. Ibintu gukora ni ikintu urukundo and then you get disappointed like this. And on the other side. byose bizimuzanye. I love this one. At least you should be smiling for it. That is a lie. But it's okay. This is the love and the house the manager was learning for. Thank you. Akira, urugibagiwe. Uzimushyira. Should be given to umukozi, ari kibazo. Wese wazimuhaye wowe ugiye kuzigura. It's okay. Thank you. Take care. Nisoni. Tumye nta ni postingira kuri Tinda. Siki. Muri saza gombwira ibyo umbwira ubusa. Inkweto. Beza ni inkweto. Umugabo udashaka kugenda ngo ngurure urukweto ruzima. Nini. Ngo nanjye narashatse. Kabwe cyane ifoto zana kandi baba bataragaruka. Nanjye akagaruka. Yes. Wow. Nagerageza uko shoboye ngashimisha umugore ariko wapi? Ubundi burayahishaga telefone ayishamiye. Shaka gusanga ari muri za mbuga nkoranyambaga n'abagore bicuruza online. Kuko imyitwarire y'ibigenda ihindagurika. Ikindi bintu mbona hano telefone ahenze, imyenda nsanga mu nzu ntazi uko yahageze. Umugore nanjye nkabibona bwiza. Ariko ntacyo. Yes. Oh, Brace. Hey, James. Is it wrong, man? Means yes. Shall I it's been a long time, guys. Why? Wow. Hey, Mizutes. Is it, brother? Hey, it's been a while. It's been a while. Makuru sema. Shani sawa na kibazo biragenda gake subizi. Business kuraninga fresh. Nanjye umve ngo maze 3 days mvuye muri Japan muri za business. Japan, China, Dubai, nanyuma ndawo. Ya urumva nyine umuntu abagomba guhiga kugira ngo life ikomeze kugenda neza tu. Amakuru sahandi bimeze bite bro? Ya nanjye mu good. Meze neza ndi munda tagerageza. Ndabona waranabyimbye. Wapizira ni ingaruka z'umugore izi. Are you sure? Izi ni zimwe mu ngaruka nziza z'umugore. Kabisa Iza n'umugore. Life irahinduka yongeraho gake. Ahubwo se mwakiriza gake dore twaganiriye cyane ubizi se kuva na zamani zana akantu k'akawine. Wenda kana actually nazanye na wine imeze neza kabisa. That's nice. Let me bring it. Let's get it. Breeze. Kagaragara fresh. Nakanga kanarakaza kabisa. Wow. Brother reka mwakire I know kabisa. Kare tumaze igihe kirekire tutabonana. Kera kabisa. Naho ibyingo se nshuti yanjye biba byoroshye. Oya ndabizi pe nubwo wenda nanjye ndi umuseribateri ariko ndabizi ko abari washatse bafite amafaranga. Oya bro burya kibi no guhubuka ariko nanjye ndakubitekerezaho pe. Gera vuba tuzabuta. Tugomba kubita. Sorry narindi. Cheers Cheers my brother. Cheers bro.
so much. Mu rugo se bimeze bite? Umugore tumeze fresh, tumeze neza, ubuzima nyine buragenda. Ubwo nyine hatabura ups and down. I know. Ariko nowadays guhura n'ikibazo. Umugore wanjye urabona tutujene mali. Nta gihe cya danger man gishize. Ndabyumva ariko nubona comportement zihinduka. You know. Ubu ngubu uyu munsi nagerageje. Uvuye ku kazi nyura ahantu umugurira, you know. Karabyo nkweto just kugira ngo babizi subize se kugira ngo nyine yishima ubuzima bugende neza mu bana bumeze neza mu rugo. Ariko you know what, inkweto yambwiye ngo nzi umukozi. Sure, serious, yazinshubije man. Ugiye kumbwira ko wamuguriye inkweto arazifata arakubwira ngo zihereze umukozi? Nziko yambwiye ngize inkweto ziciritse ngo urabona ngiye ukuntu nsawe. All those nyina biza fresh. None se ayoboye salary baguhemba? Ibyo arabizi man, ariko you know abagore bano hanze sibyo? Abakeneye ngo icyavuze uko akivuza ari gakibona. You know that problem. Rero iyo bitabaye kwa Rose nk'ubu ngubu nkubwije ukuri naje njya mu cyumba muvuyemo nza gukorera. Seriously? It's like ndi guhunga urugo rwanjye. Ibaze niba bitangiye gutyo nta n'amezi n'atandatu muramara, ubwo se nihashira umwaka nimuzajya murwana? Ndumva nabwo bwo bamfite, urumva ashije gito bavuga ahubwo kandi yo mujama wanjye. Of course nubwo tari married ariko even n'inama nazo ziba zikeneye, but try to get some piece of advice. Hari uko ni maybe hari wenda ushaka no gusanga ikibazo ari giye bitsu. Ko ndari nakora adataho ntabwo nta kibazo cyawe ndi kubona pe. Seriously, ahubwo still ndacyari kubitekerezaho ukuntu wagurira umugore a gift man na nikokoye. Ubaze ko nari nanyatse wa mutipe dukwana witwa Edward. Bishatse kuvuga ko mutameranye neza tu? Agaye neza kuko urumva ndaza nkasanga inkweto nshyashya zihenze za zindi za $200 $200 $300. Haza za telefone sinzi ngo byavuye, imyenda sinzi ngo nyine ukabona nose niba nshobora kuva ku kazi ngiye nk'umugabo ku muntu tutaramana igihe kinini cyane. Urambwiye ko ubona afite amatelefone ahenze iki? Those expensive nta kazi afite? Kahise ko musiga mu rugo nkamusanga mu rugo utaranabimuguriye? Hapana. Nirumva nayo mpamvu gase tukanaye tume bro, ikibazo kirakomeye kabisa. It's serious. None se byibura mugerageza no kuganira kuko hari igihe bavuga ngo president wisetsa abantu. Nase wagana n'umuntu ukubwira ngo izi nkweto zuzi umukozi yesi nazamba ikiganiro waheraye. Wagana n'umuntu ugera mu rugo umugabo akaba atagukuramo n'inkweto. You got it? Ese ko nibuka muri fiançailles ni byane bya kera ndabonaga ari umukobwa nyine usa nkaho yakubaka urugo neza. Nose byaba byaratangiye ryari bro? Ndibuka ko n'igihe mwashakanye warambwiraga yuko mumeranye neza nta kibazo. So byatangiye ryari? Mu minsi ya mbere. Even like turaziranye mama subize sikuntu twahuye ukuntu twakundanye igihe tumaranye. She was a nice girl. No mu classmate wa. She was a nice girl. Ariko nyuma y'amezi nka 3 ane nibwo tangiye kuba mu tangiye kugabanya, you know. Ibaze nkaho nshobora no kumwandikira mu gitondo ngeze mu kabwa ati okay gira umunsi mwiza. Paka ni mugoroba simbonera kanyihorera. Nyine byatangiye gake ariko nkeka ko ashobora kuba yaragiye kuri social media kuko rugo ntangasanga ari mu mafoto ari kwifotora nyine ukabona arahuze kwa ukabona arahuze. Nibaza ko ashobora kuba yaragiye ku ma social media muri babagore bicuruza. Njya numva ku kazi bivuga ngo even n'umugore wa boss ngo yicuruza online. So are you serious? Urumva umugore wa yakicuruza bro? None se urumva niba ntaguze ikintu gihenze nkagisanga mu rugo, telefone nziza ni wifite, ugenda cyafite telefone yacyagiye ku kaminuza niyo nyikoresha. Ubwo rero urumva nawe umuntu tu tugira doubt kavose umugore wanjye. None se izo social media uvuga ngo urakeka ko ashaka kuba ariho aho uvuze kundebera kariho mu checking ndebere kariho ndebere ku
ku Instagram ndebere ku Facebook ku Twitter ahubwo TikTok reka tubikore aka kanya ndebera man checkingira reka tubikore aka kanya ndumva byagufasha tu ugataha uzi yuko wenda ndakabona ni sawa akangaka kameze neza kabisa ngo this box nayiguze $200 Nusi uzanzanira ka box man nanjye ngashyire mu nzu najya ntesha umutwe mpite njya mu cyumba nkamwe harya tell me the name of your wife ndebe niba cyangwa ryandikemo okay got it okay yes here you go ko ndi kubona kuri Instagram atariho tu biramariyo no kuri TikTok yeah checking amani zose urebe ko amazina wenda yabaramwe namwe akoresha kuko ndibuka yabimbwiye cyagiye tugiye kuri TikTok ndabona amazina ari kuza ari menshi nagari we reba neza man urabizi reka dutrayinge Snapchat hariyo bita Snapchat urayizi ya check oh my god ushukuni yabaye man bro rambabaje kabisa ariko sorry kabisa kwihangana urumva kubaka ntago babyoroshye nyine yo mpamvu mfite na bose ko umuntu uzambona ejo nta n'umwaka ushize umugore ntago kuri TikTok ntago ariho nireba hose man ajya nta yindi social media turebe no kuri Facebook turebe niba ntawe ndi kubona seriously harya ni ihe mbuga yindi bisite rebera man abo n'ikindi kibona mishwa cyita ni Tinder what Tinder come on akasugo yaba atari kuri Instagram kajya kuri Tinder nanjye nibyo bincanga ariko checkinga nawe urebetse actually nje ntabwo mfite iyo app ya Tinder ariko reka nyita wowe creating account is hari birenze shyira amafoto yawe kweka atanakuzi ashaka gutavuga ati iki boss urabona zino phone z'ibinyabizungu ako kanya kabisa app mba ni downloadinze mu gihe kingana n'umunota birumvikana ubuhagaze funze neza kabisa ikisema bro shambe ngo ndamubonye n'amafoto yene seriously bro isi umugore wawe se rero what the fuck reba neza nese sikwewe umuhano yabaye umuzungu cyane man bro this is your wife wambwiye ngo abari kwifotoza abari kwanza nkingi ejo bundi kwa gatanu nza nasanze yambaye gutya iki asigaye yambara bino bintu se nkubwira man kandi n'umutanabwira bro sinabikubwiye none se this is the cause James reka mwibarize ikibazo sibyo that is the cause reka mubaze ikibazo ngewe ngubu urumva ko nari nguherutse kera ku bushobozi bwawe bukeya dore umugore wawe ukuntu ameze nabi rebera uyu mugore uzashobora kumanaginga bro harya bitomi baguha 60k ku kwezi harya nikoma ariko urumva rent expense food benshi imiryango ntago biva mu muntu gusa ntabwo naguca intege burya uba ugomba kugerageza tukareba ni ukuvuga yaranjijishije ntiyajya kuri Instagram ntiyajya kuri Twitter ntiyajya kuri Facebook ajya kuri Tinder kuko yabaga azi yuko kuri Tinder nta idea wagere kujya kumushaka that is the case umva ukuntu ari wise ni umunyamayeri wa danje oh my god ibi rero nibyo bica intege ngewe zo kurongora kuko niyo mbonye muri ibyo nawe ushaka umugore nose twebwe twagiye tatureba man ariko akuze n'ikindi kuko wari urugero kuri ngewe none reka nkwereke man kugira ngo nkomfurime sibyo so create inza account ngaho already mfite account dore ngiye namaze kwidownload okay ikintu ngiye gukora sibyo ugiye kumutereta kumapproaching so really come on it's okay just ndashaka guconfirming ese
ibyo ndi gutekereza agiye mu mutwe wanjye is what she's doing. Noneho mvuga ati of course marriage is not there, kuko urumva niba ngiye ndi nk'umugabo hariya mu rugo, umugore wanjye ari hariya mutinda a meeting with some people, urumva na nabonda marriage ntayo. So aho kugira ngo nkomeze nyine ngire reka tumugerageze, si sawa? Wowe mwa approaching of course nk'umukire nta ntuzi, kuko urumva ikintu abafite ni company y'amafaranga yanjye makeya, simugura ibyo akeneye ngo sijubi nta modoka, it all that stuff. So wowe ngiye kumu approaching, sibyo umuterete. None se reka mubaze bro, wowe impamvu wenda you don't trust her, ikibazo wenda yaba ari nk'ikihe? Ukubera ubushobozi bukeya cyangwa se uriya mugore mwana asaba ibirenze, actually warashaka abeho ubuzima nk'ubw'umugore wa Bill Gates man, kandi arabiza mu hustling hard kugira ngo mbone iki uko dusupporting urugo rutera imbere. Gusa bro, you know, reka tubigerageze. Geragereza, I promise you ko uzampa amakuru. Gusa nyine nibyanga nabwo man, wewe bigerageze. Hari igihe bishobora gukunda n'igihe bishobora kwanga. Na wewe bigerageze, nibyanga nzamenya ko struggle mwizerwa, ariko nibikunda nzamenye ngo ikibazo kiri hehe, menye ngo nahe yarahemfata n'umwanzuro man. Ngira ikibazo bro, inshuti yanjye ngomba kugufasha kabisa. Jewe ndabona time nimugoroba, ndagerageza ndebe. I will try my best actually. Ndebe niba byashoboka. So wow, thank you man. Hey. Hi, Vicky. So. Bena no kunsuhuza. Agona bizo. Meze neza. Kumushaka nikomeza. Yes. Let's get a fine. Don't kill me. Don't kill you? No, guys. It's a never mind. Ese sure meze neza? I told you. Kubishaka nikomeza. Okay. Let me close my mouth. It's better. By the way. Anyway, thank you for the drink. Muito bem. I'm going to phone. I'm going to pojeść. Nacho. Yeah, man. Yes, Briz. Mezute man. Okay. Oh. Birunguse. Natwe dufite abagore byaraje. Nansweho ingaragu. I'm sorry kabisa. Wapi man, nibwo nahigera mu rugo nyine anzana ngo meze neza. Uze neza we wamera neza. Ahubwo bigeze man. Kariga se ko nta keza kweli. Ubuze aka kanya man. Ngaraza ryari kukureba sema.
ntacyo wowe nyine ubwo ahubwo bambona utari kunyapudera nyine uzakomeza umpa amakuru uko bigira like n'igihe azazira uzandabure zabe naniteguye mu kazi mani ndebe uko nzabipanga neza si umuntu ungana nkawe agira ubwoba wowe uzabikore gutyo tu nta birenze none se ko nyine yananiye nakundi nyine ushaka nabi nyine bikakugiraho ingaruka ya ntacyo sawa bro sawa umva iyo bombe yaririho bikanze iki ntacyo. You sure? Yeah, I'm sure. Really? Umeze neza? Meze neza none se wari uri hanze? Yego. Okay. Nagaye biscuit hanze. Okay. So, take a drink. Thanks. Then niyongeye kurya. Okay. Kuba wafunze. Wafunze none. Akushira umurusha imbaraga. Should be calling for man. Baby, biranze. Genda uryame muri kiriya cyumba kindi hasi. Okay. So. Cyakora mva habuze gato yaramfashe mana we ari kumubwira ngo iki. Hanze nanamutuburire mubwire ko ejo mfite gahunda ndebe ko amuruhushya. Kamusange mu cyumba atanze anahindura akantu muruhushya. Actually, you are welcome, guys. Ndishimye kukubona. Thank you. It's a pleasure to meet you. Kandi urisanga ahangaha wanjye niho nibera kabisa. This is my house. You have to feel free. Anytime waza kunsura kabisa. Thank you. Shall ufite inzu nziza. Ni inzu yanjye. Nayubatse mu mwaka umwe. Sure. Seriously. Zageza kunsura. Actually, nakubwiye yuko maze igihe gitoya mvuye muri Japan. Banda ahangaha ndi kuboringa so. Anytime you can come ukaza ukansura. Thank you. Gusa nyine wambaye neza. Aisha. Seriously. Wambaye akadress keza. Uri fit kabisa. You're so beautiful actually. By the way, thank you. Undi nawe type yanjye wowe uzi ko ndi mwiza. You know what? Ahubwo ndaguhereza akamiliyoni kamwe ukomeze kwitaho ndabona ewana. Seriously. Hey! Jemasi. Seriously. Really? Ndaguhereza akamiliyoni kamwe ewana. Ugenda shopping imyenda. Thank you. Shaka yuko ba Miss Rwanda muri uyu mwaka. Look at me by the way. I'm Yeah. so beautiful. So I'm excited. You know what? I'm excited, kabisa. ahubwo nziza mba nyine nayikunze ayish ko nyine haba mu rugo. Urumva ino nzu mba ndi bored ni ikizu kinini mba ndi jyenyine n'umuzamu hanze so you know ntago ubaye ufite time wazageza asubira gukora iki mu rugo nta mwana ufite nta mwana nta n'umugabo. ahubwo se uranywa iki ntabwo nigeze nkwakira ibiganiro byari byabaye byinshi. Igihari it's okay. Igihari wanywa wine itarimo alcohol iri It's okay. okay reka nkwakire ngo miliyoni ngiye masi. Hey! Elala. Bega. nagukingiye ibi birahure bigakure rero bisaba yuko reka mweke
Uri kufungura? Yani kugufungurira, ego umushitsi. Natwe tukana kera sibyo? Ya biri muri Biba byo bize. amasomo make nize. Seriously. Okay. Gufashe? Shaka kumfasha? Okay, ngamufasha. Okay, let me help you. Icyo ndaranibwirije. Aisha. Yeah. Okay. Ngufashe. Nanjye gutanga kese ko mbizi. Ewana mereza kaya kabisa nari nzerutse kera kabisa. Aisha. Yeah. Gusa urashobora kugafungura. I try. You try. Hey. Kuno rero karakomeye. Yego. Nisundo wayikuye hehe. Erega narabizanye byose Japan hamwe n'indi wine nigeze kuzana. Ese ntabwo biri busabe urwa rufunguzo rundira. Can I help you? Let me try, right? Hey! Ugize ubwoba se? Okay, kangusukire basi. It's okay. Nawe musukire. It's okay, nsukire. Oh, this is romantic, yeah. You are so romantic. By the way, I missed it. Cheers. Rero, uze kuza kunyibutsa mpereze account yanze kugushiriraho ya 1M. Wow, ndaza kwikohereza. Hari ikibazo? It's okay. Then, I have a surprise for you. Another surprise? Seriously? Really? I have a surprise for you. Okay, I can't wait to see. Niki? Mbagiye nkunda utuntu tw'udusurprise nyine utuntu tw'ama gift urumva? I love it. Nyine uri karite wa No, nanjye ndi umuntu utanga surprise byatari. Can I go and bring it? Ndetse gatanya nyine mbanze mbyiyumve uko Cheers, Wendy. Okay. Let me go and bring you a surprise, right? It's okay. Yishimye akavuga surprise ebyiri amafaranga. Hey, uyu mutipe wundi mu buzima ngiye masi niyo mutipe nifuzaga. Wow. Congratulations. Mercy. Is that you? Ni wowe? Mercy. Ni wowe? Ni wowe? Ntabwo ufite Sherigeze hano gute? Sinamaguru. Don't you see me? Ahubwo wageze hano ute? Nuko nawe waje. Can you imagine? Please, can you... Wowe njye nakubwiraga. Uyu ni mushitsi wanjye. Twariganye. Naramukoresheje. Confirm ko unca inyuma. Babe, I'm sorry. No. Stop it. Don't try it. Please, I'm so Don't sorry. try it. Okay. Amajoro ngenda, amajoro ndara, ups and down. Kugira ngo marriage yacu kundi igende neza. Ariko wowe uri Babe, briga ntabwo nabonaga icyo nshaka cyose niyo mpamvu. nakubwiye ngo iki? I have to be patient. Okay. So, nuko kuba patient.
ni gutyo wihangana. Babe, I'm sorry. No. Please. Come on, don't. Ntiwirushye rwose, sibyo? Ntiwirushye. I'm sorry, ntiwirushye. Because I'm tired too. I'm really tired. So ntiwirushye. Please, mbabara n'ukuri Imana. Urumva nyine nagendeye ku byiza mfite ndangije. Niyo mpamvu. Ubwiza. Okay. Ubu umaze kuryama n'abantu bangahe? Oya nta n'umwe tuzi turyama. Wow. No. Let me give you a good information. Okay? Narakubwiye wihangane, untegereze. Nzaguha ibyo byose ukeneye, sibyo? Ndakubwira nkeneye ntegereje promotion. Ubu tuvugana. Ejo bundi kwa gatanu washyize kuri miliyoni zingahe? 5. Hey babe, congratulations. No. Stop. None rero ibyo mbereyemo. Babe, I'm sorry nuko ndabuze mbazi. Nyine urumva ntabwo nifuza ubu tugiye kubaho neza. Nyine nta kintu kibi kizongera kuba. Okay. You're joking. Keni hasa. Bikumumba. Tugiye kubaho neza. Wow. He's my friend. Kusubira mbabaje. Sinzi ukuntu ugiye kubaho. Uko already n'umwavoka. Impapuro zagatanya amaze kuzinzanira. For more information. So thank you. Warakoze sibyo? Sibyo? Ndizize nyine nakunze ibyisi cyane. Brother, thank you kabisa. Wow. I'm sorry. My wife. Nazamu ikiganza nkarahira. Ndizize umwana we. You see brother. Niyo mpamvu nyine nanjye najya nshaka. You know? Kabigase kwa nakese. Uri hano ya drinking. Foolish man. You see? Ariane. So my brother, bon, ibyo wasabye gukora narabikoze tu. Thank you man. Gusa ntago nakwishyuza kumva. Gusa nyine rino ni isomo tu. Gusa nyine no kwihangana pe. It's okay. Yo, nyine nk'umugabo ntagiye to survive. Umugabo ariko it's hard bro. It's really hard. Yeah, I know. Nta n'umwaka umaze muri marriage. Ubundi abari depression ya danger kabisa. Gusa nyine nta kundi wabigenza. Ko ntago wakiyabura na kwihangana tu. Muri life umenya yuko bino bikunze kubaho tu. Si we wa mbere, si we wa nyuma. Gusa nyine kubitsinda byose nyine no kwihangana tu. Hey guys, my name is Giselle. Ndi kumwe n'umugabo wanjye. Ese ubundi se bari gutangira bura gukora introduction. Twayishyize. Bitwaye. Twagiye mama. Vuga bari kukureba. Hey. Nenzi ko tugiye gutangira. Wapi already twatangiye. Apana. Hey guys. Nitwa Jean Pierre Mufukuzi. Uyu munsi nakinye ndi umugabo witwa James, the big man. Ariko umugore wanjye do. Byankoreye mwabibonye. So isomo ririmo nuko of course umuntu ashaka bamwe bikabahira abandi ntibabahira. So iyo bitagenze neza rero. One, ushobora kwihangana, hari dukosa tumwe ushobora gutorera ukavuga kanihangane ariko icyo tuzi neza nuko Abanyarwanda bavuga ngo injangwe yaraye hanze hinduka inturo. So ndi inturo. Come on. Iyo umugore wawe guciye inyuma nta yindi ubusibisiga. Byumvise ko ariko ko tuzikora mu mategeko ni ikintu bemera ko niba umugore yaguciye inyuma cyangwa umugore yaguciye inyuma kubaha divorce ni ikintu bemera. So umugore yaguciye inyuma yabyarangiye ntawo yabyarangiye turabizi. Yesha nababwira ntabwo nababwira ngo mukore divorce. No.
ahubwo abantu twakira ibibazo byatubayeho mu buryo butandukanye. Hari uwahita akora divorce just like you, ari n'uwahita avuga ati nta kundi reka umusore wenda ibitaragenda neza niko zubakwa. Apana nyine rero njyewe buri muntu wese aza gukuramo inama bitewe n'umutima we, bitewe n'ukuntu afata ibintu, ariko inama nabagira nkanjye na Gisele ni ukubabarira. Unciye inyuma nkufate nkubabarire. God can't forgive me. So ariko urumva twese turabana makuru, you just get to understand the content, ukareba ibyo wababarira mu bitabara ibyo wakihangana bitakihangana, and then ugakomeza. We love you guys. Make sure to subscribe, share and comment. We love you.